uKhuzani ngabe uzenza ugantsheni kanti uba uKhuzani bobabili futhi sawubona ukuphi la funa khona umbuso njengamanje ubingelela emathindo wacabeza intombi zomqomela amehla abanye baqamela umathi bona ngeke kwethu ngabe usuku lakho lokuqala lancathi enze kulungile upress subscribe button share uphinde comment ukhona konke uma subscribe ayikhamera khamba usewenze ukuthi ube wena oqala uthola notification mase ufaka video yahamba phambili ekanti njengoba sazi ukuthi lapha ku TikTok kunomhlaziyi nomhlaziyi oyihlaziyela nje ngendlela yakhe athanda ngayo kunesifundo ngcwane wengane zakwethu onokukhathaza nje kakhulu ke ukhathaza kakhulu ke lo mbhema ngifuna umqamela amanga uyalikhuluma nje iqinisa ngabe iqinisa noma lokho asuke kuthanda ngaleso sikhathi siyalathana khona njengodokotela okay ngane zakwethu uthi uKhuzani uzenza ugantsheni njengamanje uzama uKhuzani ukuvimba itrend kaGantsheni uzokhumbula ukuthi uKhuzani nelinye igama la Gantsheni futhi uKhuzani so ngaphandle komuntu esikhatha kumnandi sekhaya sigcina sihlale nje kwivideo hlangana lapha ku comment section. Awe maphampasa ukodwa we maphampasa eyakumona kulengane yakampungo seNkulunkulu wami buka manje usezenza uGantsheni manje usefuna ukuthi manje naye usephatha nenduku uqale nini ukuphatha induku ale wavimbela iParis ekuhlukaniseni unyaka wagwaza manje usefuna ukuvimba ukutrenda kwaGantsheni ngeke uzenze uGantsheni uyayingenela kuba thina umuntu esimaziyo bafowethu uGantsheni ungamnaki mfokandlovu lo muntu unomona isidalwa sakhe amahloni kimi qhubeka mfowethu.